hari ikinyamakuru canditse kivuga ati burya ibintu bibi byaje kugira bitubeho. Niyo mpamvu bakubwira ati burya ikintu kibi kikubayeho kiba kiguteguriye kazoza cyangwa kiba kiguhaye amahirwe yo kumenya ukuntu wari kukigenza. Ati ntuzigere wagiriza umuntu n'umwe mu buzima bwawe. Abantu beza umunezero, abantu babi nabo bakaduha experience, ubumenyi bwo gukora icyo kintu. Hari igihe umuntu agukoreye ikintu akibaza ngo yaguhanye, kumbe akweretse uburyo ibyo bintu wari kubigenza. Nk'akarorero abanyeshuri ushobora kwibagira nk'ikaramu hejuru ku ntebe hakaza umuntu akayitwara, uwo muntu aba yibaza ngo araguhanyoya, ahubwo aba akweretse ukuntu uba ukwiye kugenge ibintu byawe cyangwa ukuntu ukwiye kubifata nawe nyine afite icyo akumariye. Abantu babi cyane batwigisha icigwa, ndetse n'abantu beza cyane badusigira ibyibutso. Kenshi na kenshi dushobora kurekura abantu batwizera banadukunda cyane, ata mpamvu tubaretse tukabareka bakagenda. Kwa kudusanga umuntu hari igihe umuntu aba agukunda ukumva we ntumukunda, we agukunda. Ahubwo iyo umubonye umuntu agukunda, aho nicyo gihe cyo nawe umukunde kugire mubashe kuba ku rukundo rwiza. Bari abantu batigera bipfuza kutubona tuko turarira, ibyo twarabikoze turabasiga baragenda. Baba abantu birengagiza amakosa yacu kugira babone intwengo yacu. Baba abantu batipfuza ko tubabara, twarabaretse baragenda tamvo atagituma gusa ngo nuko tutabashaka bakagenda. Bamwe baradusiga tubakeneye, twe twifuza ko batuguma iruhande bakadusiga. Hari n'abatuguma iruhande naho muri tutabashaka twifuza ko bogenda bakatuguma iruhande. Abo rero batuguma iruhande n'abandi baba badukunda nibo babifuza kutuguma iruhande natwe tutabashaka. Kumbe nitumenye yuko umuntu nakweka ko umukunda, nawe komereza kuri urwo rukundo nawe umukunda. Kuko hari igihe umuntu mweka ko utamukeneye kera akihangana mu nyuma akabiheba kugukunda cyangwa kukwitaho, akabiheba agahirondera ubundi. Cyo gituma nubona umuntu akwitayeho cyangwa umuntu ashaka kumenya ibintu byawe cyane, ababajwe n'ubuzima bwawe, nawe mukunde kuko umuntu azagukunda by'ukuri. Nicyo gituma bavuga ati iyi si yuzuyemo uruvange rw'abantu, iyi si niyo kwitondegwa. Nicyo gituma abantu benshi bazokubwira ati iyi si nta muntu aramenya ibanga ryayo cyangwa nta muntu aramitiza ukuntu iyi si imeze. Niyo babona rero umuntu akwitaye cyangwa umuntu agukunda, uzomukunda uwo muntu azoba agukunda cyane. Cyangwa niba ubona ikintu kibi kikubayeho, ibyo bintu ntukabyibandeho uvuga ati iki kintu kimbayeho, oya, ahubwo uzohakura icigwa uhige uvuga ati burya ibi bintu iyo ndabigenza uko byari kugenda neza. Nicyo gituma babwira ati izi video ni iki zidufasha kugire tubashe kumenya ukuntu dukwiye gutwara ibintu.